Ni aikari kuma mwena wa Longonot na Ivasha County ya Naikuru magitara hathara iria marokete gutungio ni ngari na hiti iria ribikoretwo ikihithukira uhio wao o muthenya. Kurigana na aikari aya handu-ini hakiumia kimwe tu kihituku nyamu iciria ni ugwati-ini ciuragite mburi na ng'ondu itanyihiirie 20. Kuna chui ambaye amesumbua sisi sana, na sasa tayari jana alikula buzi 3 na wamekufa, na hawa buzi walikuwa tegemeo la huyo mama. Nilipofika kwa nyumba yangu nikafungua gate kama kawaida. Venye niliona nilipata buzi zangu ziko nje ya compound, nikapatana na nikaona fisi. Venye tu nilifungua ikaniangalia. Baada baada ya muda kidogo ilirudi, ikarudi upande wa nyuma na ikaruka ikaenda. Ningĩ aikari aya nĩmagwetete atĩ rĩu ũgwati wa hathara nĩguo makũrĩire maitho, kuona ingĩ mehokaga ũhiũ wao nĩguo kwĩmathĩra umithio. Wamezoea kula mabuzi, wamekula kama boma 3 ama 4 hivi, na shida tunao, serikali iko na hatuna usaidizi tumepata hata kidogo. Kuna shida sana. Kwa ajili hiyo gari ilikuja hapa iliua buzi 3, na hata ikiua buzi sasa watoto na wanaamuka asubuhi wanaenda usule, watakuwa wanapitia wapi? Asa sisi tuko na uoga sana. Aho makiria nĩ kũrĩ ciana nini cia thukuru iria irokaga thukuru-inĩ itiganĩte mathaa ma rũcinĩ tene. Rĩu aciari makiuga ciana ciao ikũrĩirwo maitho nĩ ũgwati mũnene. Hapa watoto wanatokaga saa 12 kwenda shule. Sasa chui kama atakuwa anatokea saa hizo, watu wataenda, ama chui ndio ameachiliwa alinde curfew. Rĩu rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka rwa KWS nĩ ruo rotetwo rũkĩrĩkana kwaga kwĩringithia thengia mateta Kiondorita marĩa makoretwo magĩkinyio nĩ aikari aya. Niliwapigia tagia asubuhi mwendo wa saa 12, na vile niliwapigia hakuna yote alinijibu. Walikuwa wananiambia nigoje, wengine wakaniambia wako kwenye mkutano. Handu-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũrĩtwo rĩakwa nĩ Bataru.